kubor baman kesngi awan lam shipi da unang yalam ni. Kublai Piboro, Khynrow yang ke West Jaintia District. Kamu skill development officers yang ke West Jaintia District. Kuat wan raj pi kini kubota. Ba Mekalia State Skill Development Society dan ba ke CM Skill Mission. Wan raj ko ya ke job recruitment drive hak district ini. Hak ni ke job recruitment drive. Em kamu cepat hajar li kreat kiwalai. Nei Bynta yang pi. Te ye kini ke drive open money. Hai kita per ke district yang ini, kita rocky block. Next kemo, kopi dewan Bynta pi. Kita kan mani kami ni apa? Deh, deliang yang kami jumpa deliang yang office ini. Siapa kuat ikut part pi Khynrow dewan Bynta pi. Dua ten, ya kini recruitment drive, interview. Next kemo le, yo cak select pi, yo lak pi join. Hai kini keren per, bagi sorka dewan tiga. Kublai cibun. Banyo iki kubor baman kesngi, sumhawan subscribe ika channel Ulong Yalam News. Kublai shibu.